Kubor nakaslem jong unongsan hima. Abang apa kibun ki jingkai kibalatai yang nika cuk council kepala pau haniru ba komunika mereka fund ketika sekan fees ba lagi yang ni badon nika yo bernihat nomor ba napik naka port sekpor kadang jingbu ini ki kapisan bagi ni ki kam hot dekam pada penduduk biang ni penihak penyiar ki asal je council nataka jingmi je council tenrei abang apai ki tangi ki nak jawab jong yam jong penting meneh don ki asal je council ki ba ajini pala pendem tenrei lap haj kini ki projek pertama tengah soba banom rajimut ba naliga isi kan simkia ban pendek bersuai ki projek bangsa ketika kapok dum sampai beleng ketika ke traditional herbal medicine juga council kepala selamba adu kota lipat i benom ba lapli ka bat penyajam ketika jiki kalong bo mene kepala selamba andai lai ipat ba man bawan ka sen mang pisa lamang pisa ben ban pendek kita lebar kembakalong ba besi kan bahaba ya ka council ka biang ni ka jingbang ka bapaka teknik projek bahkan bu sembu pendek no yang ban phaj ki projek pertama kembali si kan loka jing ibit bagi kan loka besi ka jingdu no ya council lah ba babun ki kam ki sateng te kan bawa lo mene ada yang in charge ba banding badai tega museum apa heritage bidai soklang katai kelas lembah te banding dia tu mata ucap pendep tega kentu ki si wan budin ya kota tu bari tei dia pendep no baraba pek ini ka yeu pemberian kali ini baraba ngalakli ni ya mene ya tu ka atanga ka berihat bagi ulang dikot tang jom kat kendai kelapoi kumba sanpulak sanlang dari la iba hang ni la bu biang ta pedihan ke gatrai mar kajing pedih juga isi ya kiyo ya sang pomle ba kadon ke jimi te andai ba pek pat ya jimi ba ji pelut dam yahap sekia te kembali ke long di mo te susu i hang ni kepau ba kadon ko ke yo po ndong stoi ke bala pedio ba ka council te haki sechon badat milakli ba kadon ka share jong nak te ka yo bala ya council ba kadon ka komiti te ka no la yo ni ki yo te susu ba nga clear os pagini ki plantation juga council maka bakal ka council kadon ki bon ba ki plantation ba ki ni pension kan lo kecil betul ada di pelat lebata kumno ban jadai kemarin ban kumno ba kin lo kecil betul ki ban pek ki janji thuk buat lo kita ki cash crop balong kecil betul ya ka council te ko balong ba ekran beserta ore ki aki kai markidan ki pension jumi ba don sakhi setha di boy ki masih so ba daragi thong ki robber mo kalau jing betul ya ke council ki keladon ka jing thong rumah ki ti aku kan lu kala yo jing betul ba ki kan lu hajar kita ki dieng bela thong ki pan chen jongi barwa pek ki ya ni ke siat ba wan ale sukar hot kum na du ong be ba wan ga HT amdan su jing ni ya council dan rai dang man na ki ni ki si bela dem ni ba dang don du yong ku bangsa nilam ka soka jelah kumba arlak ton ye tia tu ka council ka kanyo kumba kanu ka share ndau tu de yong war habang apek ki babun ki i jingwan jo ki ni company ba fair jadi ka apo ka put sam council tikini company di kamai di council hatu kayo kecuali tekan osile ka ada regulation ne
dayo ki jing mutoi on tak ga jing mutoi di council ni ga kadon dia jing mutoi ki samla warga mu jam jumi teng mulai phai sini ga blakli di member po lai fra bang ba hatu ka council kadon jitu ne ban sinai tak department tourism nabar ba bagi tek kaniga tourism kaniga kam chuai kai pe ke lok ka lat kabu ban ai kam jam samla jumi tinga kentui ke isi ba kan chin khial hongro ban grade ke kaniga department nabar ba nakani ka department du kan dok jing to ye council ba kunju ban ai kam jam ye ki nokso slo jini ka council berowei baraba ngapai ini ki jingmi berkhoi mo tenai ngai ba kumagalong yaban namaro yaban ka council lesin marwa ka babun ka kasia ka bahe ka jingmi bahe ba yo council ni taka professional tak andai tan ka jingsi ki long drive ya baru ka council kan nomdap ka council ka habe stomban thau ki lang ti kumno ban asnai ta ki project ban long ban generate revenue ka council di Barawoi te itai long jing pajo sa semata keren atau tugas ni ba badai bat ka forest department te ngamtip ka share ke bangiyo na ka state government kadai bet thik tangna balum na po ki toll gate ne na po kita ki station balabu penlum lada dai kumta ngamut ban ai jumot namar ko mangala ai jumot ko tugas ngi ba kibun kini ki kontraktor ki syadidak atau ke forest royalty apa ki penteri kami ki construction works nakato ka bha yo nenginyo namar kato la didak at source didak at source tengah try ban yo information kam don jinge mati department ngat try ya kato ki deposit chapo ka revenue jong ka state government tengah so nakato yo namyo lada mio asmoba anai jumot ki isi yo deputy CM banyak keren pat ka sarkar ba nang turu de banai bahalan yangi marlada kala he ba kato Mr. Chairman deputy chairman sar ngamtep ka percentage simat ka dai sam hadu 9% jong ka total value jong ka bill dengan small lada nang turu ngila banyo kan kentiu ya ka revenue jong ka discouncil te natrai kata na karpat ya ka yu ya ka isi ya deputy CM ban ya keren bersorkar lada mundan nang turu ban aino yangi but that is also part of forest royalty te ka ika royalty bangio menta kalong bai tamna major but minor minerals hoy kaba kalum ke state government ngamtep nakane ka source ka don lang nem akata lada kamdon banyak keren ban ai lang no nang turu nomor ngai PE menta deputy chairman sir ki project behe kiwana ko jela jung te ngatrai ka jing ot ya ka forest royalty na kitu ki construction works na kitu ki ayu ki he na trai ka nirap ya council te ngadon soban ong kawai Mr. Deputy Chairman sir na trai piru pi hablai thapwan na tik surok babon nangi ni habia tik surok hablai chapo sora hablai chapo nong sto interter pi ka jing khamnya ka ba shirheba ado bateng teng ni habia wa dikilunti kendong kun surat mene i elo yong akhir nama kulot nanong umlong nanong se umlaka karter ban position ni nama ba kejingbun palat kali stay te ka simpor teng ado sintar kenta tamban poi kumangana samer apa discount seldu tengamut ban ai jumut habadai bat ka market balai nim thalno kini ki wholesale market marfin pe kejing khamnya hi Mr. Deputy Chairman sir kalong ba barok khoi ki pawan lada daina station ni daina ki than di phoi daina ki than sorang kha mor kenen juai ban ki chaka kiwan no akajo kayo kejing khamnya ka dai nangta tengah soto ko mangi ka council ru ngin ya parkhat lem gumno bania weng ni kane kejing khamnya tengah shu ajumot ki bon ki chaka jo council nila bam don ka chaka jo council nila bania keren bat ki hima bangin thano ka market kataru kan yarap ya ka jingmi jong ka council amar ba teng kinong rap jingi kiwan de be akoi ki yo
Tegajeng kamia kedai kata le singin hab yang wat kilat kelenti hoi ngasngo ka sarkar ko man salek no ka for lining dan rei hadu kat no kala banweng nge kajeng kamia na bantip dan rei to na lor ka for lining belingim permi syuk yo ki hat Mr. Deputy Chairman sir ba syubo mentaki bon na bhai lada syabon poi sor shalom kila dan no ki yo shatu kila bande bantiet in pen seluruh kino kai peteng benelai no shatu ki yo ru komot kan erap kajeng kamia so kata kadai kum council ni hab ya perkhat ba hak joko por kan erapan permi ya ka revenue jong ke council hak joko por ngai lat ngai lanti ya kibriu jungi ben hi peteng teng hindalai hayo do kalanti ya kejar lakhamnya ngim keno ya ke hima ngim keno ya pai ba ma kihap kamai jak po de teng habuat angno boka pian ka khai peteng de borok hai ya tur hayo de dingila ban thau shu kiyo komot kan ai lat kibriu jungi ru bania khai bania peteng hak joko por pat banai lat kinong die kinong thiet ba kinong yatur than pang koi kayo ma so ide ita pada ko joko por kanera partat ban permi ya ka revenue jongka council nomor ni don ki jaka jungi ladang ni don ngila ban keren ba ki hima nomor ni mo ki hima ki apa ko council ni keren te ngila ban le ko bala ya keren mene bania bentalang ni ta ke jumi na tu kiyo temat kon ra bon ke jumi toy arlai benta ke jumi toy dengan ra ngai jumot ita hangta nilai keren kene royalty on major and minor minerals Mr. Deputy Chairman sir kadon kabaki lum na kene ka minor minerals concession rules ka district mineral fund hato kata ka council kayo mentalan ne komod ka state government masyu ajumot baya kataru ke district mineral fund komod kania no on a 50% basis latalum sipotangka santaka kala che state government santaka kanano sami kataru kan kentiu ya ka jingyo jong council de kabadai bat ka civil works bat ka taxes on profession ngamtip kadai nam ko basisha ba ki basil income tax ya ka salary jong ki kimsiu shu professional tax ngamtip kata kadai na kamdai lada kadai nga i ba manakane ba deputy chief minister jong ka jela wong ba in polite no ya ki non tribal all India services officers ki bontre hne na ka jing siu income tax lada kadai kumta te komot kin hap siu no da professional tax kata kenerap ya council nomor kilabon ki officer ki bon hne na ki all India services ki bontre hne te ngamtip kata kalong applicable tang ya ki bureaucrats ne kalong ya ki technocrats te lada kalong kumta piong men pelat ya ki dengan snoban attract susu ki start anuksa kum ki specialist doctors ni dunaba Mr. Deputy Chairman sir ni telada deputy CM iomban exam no ne ban pelat no ya ki all India services officers bon tre ni na ke income tax ngam dan ye ban keren chapang kata ke policy dong state government rela da kadon kum kata ke policy balai exam no ya ki specialists kum ki doctors ki professors ki banon hikai kini ki jakai hikai jungi ai cuma kata ba ka isi kan chimkhai kene ngidang duna Mr. Deputy Chairman sir da pilai programs tang bon ki department mempala ban play bakim don ki qualified specialist tu tolong kita kamot la de kilai tang income tax da pikot education kinwan so ita ban ai cuma de la da exam yaki na kata kamot kin hapsi no da professional tax de ngamtip kai ka percentage ka ba ki hapsiu kan dai masuk ajumut kata ya ka isi de namar ba idang dong kam show specialist doctor ki doctors but pindah pai kini ki healthcare facilities yongi dang bon tang ki general practitioners ki specialist ki dang tuna telada ka sarkar ka don kum kata ka jumut ban ai ki bureaucrats ngano on boleh mailan ya kita ki brio ki specialist ki technocrats ki bonan ni Badai ke civil works and development kumulai keren Mr. Deputy Chairman sir ho ni ro e council bakala simkhia ya kawai kamat terikam jong sokra jala kaman kentil ya kam jong kai perthai ka tourism
ngirungi kersan nomor katu kan aikam ndai tambahkan kering ni kibri kibon wan senis pojela jungi hakejo ko por kan thaulat di ban aikam aijam ya ki samla ki kun samla jungi tengamut ban syuong nomor ka kampuli dang leru pada kawai kalat ke balak ban aikam Mr. Deputy Chairman sir dah beri ber ke civil works and development na syu ajumot saki si balai pimperkat ban penmang pisaru ban bahaya ki school building ne wat ban thau ki school building thamai ki pomyo jingarap na kesokka ki don ki school ki blok peniai da ki balang la peniai da ki shnong la peniai da ki kenhon wat ki school shimetro ki le hakashimet tengah pai tengah konstitusi jongi tombadon ni ki school ru hoi wat ki jing siu ko bare ru dai ki tu ki kun samna jongi ki la yo kam yo jam tengah shubu e council ya ka isi namar ka wei ka ba ni don kamba ban ketiu jadi kepulih dengan te toh tung ke council ru ni don bentah kata ban ketiu kepulih dengan le bat ban kersan hoi nga ai play ki si bakil ai kini ke financial assistance kat bakadai namanta ki school re lada long ban ai saka assistance pat namanta ban thau ki infrastructure ki school building ne ban panha ban penhe ki school building ki playground ha ki school building gumta terter kita syuai jumut hoi nang ni kanum don kata ka bangi ong ka jing mentoy financially la ni kalian ka pisap pilai mereka don ka jing mentoy pat abangi kentiu ya ke human resource matrai kata ketika aset ka bakham kong santam ka bakum ekonomi khmat ladang ila ban kentiu amtang ya ka revenue jong ka council ring ila ban kentiu ke human resource berkait la ni kata ka jing sampang ka jing start ka bangi la nai pun samna jongi trai kan dei ke ba ni lala ban sosaron ekonomi khamat ni ladon banta ban kentiu ya kupuli dang le ban rat dang hong ye gene jing sadien ni hoi la dang ipai ha budget speech ke jong deputy CM jongi ila kran la ka banta ke jing tmu ba ke executive committee kan penek pensa bat ban penpau perthai ke jing ruspa jong kriti ki dustur jong pai khasi bayar kumjuru ban penyar ye gene ki tourism cultural tourism kemenong ru gajimi ke revenue nam ta ka council tin rei khnian na sosi pat ni namar ba gajing tmu gajing mod jong ka council ka district council hi kan long ru ndai tang nang bata ni ki cultural tourism rei gidan shiwai ki wai ru shibon ngai i ha ni ka budget speech ani ru kamdan ka ni ka arts and culture department ka bangi akran gerpang nam ta ka ni ka arts and culture department di nak ta daw ngakwa banu ra ni ngiu i la dang ekran ye gajing ruspa jong kari ga jongi hakiriti ki dustur idan shibun tikum ta ngakwa ban pen mau ni kayeng ka padon buram pi ka wei na kita gajing ruspa ga bangi ngidan gijing shat ki bangi ngidan hakiraj haki hima ba ko kisnong ki thau ba kumta terter iba kanang mi isngi iba ngin nang telat bo ban ngaso ban hong ba kani kedai bentang ka pakung santam hangi upai khasi bayar haba im hi kijing shat tenrai haba im kijing ruai tenrai ni skol thu bakari ka jongi kadang it te kombolong mentang gim da yu i hang ni ba ka don ka jing thmu na kumta kita ka jing thiet ye ki tiar ten ki riam tenrai ki jongi ye ki nak benda ki nong shat nak benda ki bat kumta terter ba kumta ba snai ki ying sat ki jongi ngi i kene kalong ka paton kam hadu kata-kata nak benda kari ki jongi dia hadu benda hi ngam yu i ba nak liang jong ke department ki don keno ke jing tmu nak benda kini ki benda ki bangala kedong kibun ki benda tamtame hakawede bat kini ki tourist spot lakren sapang kajing pendon kam jong ka pisa jong ka council kumakayo bernihat apo traditional institute jong ka balaplut da council jingking kalong kayo kabadon apo rengdo bat kayo ibadon habernihat kumta kini barokoj kadeka jingkulut jongka konsil re ula om bat kadon betang ka jinglo
kalong kajing sisa kata namarba mentahi ngimpat la ban pendon kam yakini kijing pelut jong ke council kendet lakren sepangka auction jong kaduyong ban yo yaka revenue nakaneka auction ke bansa auction napok state government kineru kadai kabakongsan hi nakabenta jongi ndrei yakaneka auction hadu menta kampat lakban ai auction namar kadang ya cekmat ya kakam di nakaneru nakaleng jongi ke council nidon hi kabenta pangilyo kumbagi sayo man kapor ya kasier nakaduyong krem sepang kendet sepang kaneka NOC kiba ai sepo company ba bemjudon kano ka rules lane kano ka jingte lakam jongi ke council hagabayade ban aikam aijam yakipun samla jongi yakum kineru nakaleng krisi nginsa pejne bat nginsa persanghi katbala ban yo yaka jingyarap nakabenta ban aikam aijam yakti pun samla jongi hagabayade bat ke polisi jongga council oi nidang don sibun ke jingguna ndrei nakaleng tesi nginsa persang ban ya perkat ban penjanai ya ka eke kabadon kam aga council akba ai jingmut jongi MDC napo melim ba arbi lungdo sapang ka forest department namar kibun ki royalty kiba didok habang itre kontrak haki kontrak kiba fair bayo naki state dane napok central government ndre nakane nakaleng jongi ki council ngimdon kano ka benta banyo ndre isyo baik tangga state government te nakaleng jongi ki esi yakaneru nginsa persian badpen dakano kalat kalati pangin ke kren bad ka state government akabede bad ke jingkren di MDC napo melim sabang ke jingkapnya apo upar selom kane ngatip ikindet ba kaladon kaplan ban ai ya kasurok kabatulen tingatrai akum kineru nginsa donhi ka jingkren lada don kano ka jing simjing e hakabayade bat kitei jing penhe e kasurok hakabayade bat ka market kaneru nginsa ya kren namarba kadon kamhi nakaleng ka council banbu ya ka wholesaler market ni ka jaka haka jaka jong ka council banyo ya ka revenue ka bagham yo jingyarap nakabenta ka council jongi haka bayade bat ka royalty minor and major ban penhe no yakane ka percentage nakaleng jongi lu ngin sa simkya yakane ban kren bat ka state government hagabete bat bapenmi yaka fubor naga state government sapang kini IAS officer bakin exam no yakatuka income tax ba yakineru nakaleng jongi it persan ban ya pejbne bar kindon ne mdon kini ki ofsar banwan batni ban le ya ka proportional tax ini kadon ne am karul yangi ban le ya kata lada don kamut kum kineru kadon ka jingyarap na tak council jongi banyo ya ka revenue akabayade pat ka jingkren sapang ba exemption yaki doktor kineru kadai ka
jing sisahi abaya kiwe kilaban ai ya kataka exemption nagapata kini ki IAS officer balai ya ki doktor kiba ngidon kam tamne ya ki doktor ya ki jelajungi namar bangidang guna ikum kineru nagaleng jongi in sesong pekat takie gilat kileti bangin ya keren bat ki state government agabede bat ka civil work development kaneru ila persanghi naka konsil panwanra pun ki jingtai naka benta banyo ya ka revenue ndre hadu menta nakaleng jungi ngin parla panyo ya ka revenue namar ka jingtre kadang ya sakmat kum ki tourist spot kum ki wai ru te hakbede bat kine jingkren sapang school building oi nagaleng jungi ru ngin saya perkat ya kane namar kade kalawai jong kun kikti jongi namar ke education kade ka bahakmat nagapta ke jingim jong kikna namar ba lemdon kano ke jing penkentiu ya ka kule putih kemut kalong leno nagapta jongi ke jingim breu tingi don kami ban perkat namta kine ki school building lane ban ajing yarap namta ki school ki badon kam sisa ya kajing yarap ya kane rungin saperkat bat benta ngidang bu tang ya kato kas himba tang kendiat insoit ndrei nangni sakmat ladangi lada kadon kalat bagafon kanwan kambun kamut ngin sa persyang ban perkat kamba ya kane agaba yadai batka arts and culture kaneru kadai kabadon kam ban penkentiu yaka riti dustur jongka jaj pendriu jongi namar aga jaka jongi kibun hi kilat kiliti namar kidon kineki yang rende kiba penmi yaki sai kemud ngila ban penkiu yaki kisap kipong jongki pan penyo ya kata ka jingyo nong kaba dehok panyo yaki haka kam kajam idon kam yakum kineru pan penmi kajaka hikai ndrei inyapek yakane katkum kajingdon jongkapon haka konsil namar ni ki konsil ni duna haka pon natadau pan perkat ya kane ngin sa jong agesi bat ngin sa sim ya kano rai pakabaya dei bat ka revenue control kineru ki hadu menta niyo ka collection ka bakam rit na kine ki toll gate ndrei ngasak perkat hi nakaleng jungaru bakalat kalenti kadei tangkane ka bagyo revenue kame hakane kasnem pamenta ila persang ni ban penkiu ya ka bai IY get itu kiba IY rate ila persang ban penhe ya ka jing IY get bat yakini nangni sakmat in sa persang bengka pala ban penkiu ya ka revenue haka bai de bat kene ka toll gate aga jing kren jongi MDC Iba Charles Mangar ngalam persang ban note down yakini kantame yakini giriti dustur kaba arts and culture kijing shat trai bal kren mai hoy kini barkhoj nidon kam ndrei ngin sa shop perkat dakano galanti panginla ban ai kingyara kumkilan record kineru ki deiki jingdon kam hi nagapta jungi council namar lengba ka jing pendon kam yaki kor kumki GPS kalong kai ka bakham janai yangi ke council banyo bu yaka record hakabe de batka excluded area bala penpau mene sapang ketuk apisa ngas penpau kendet padai nakadau baka
kato kate ka pon ka batang day jongka arpo kat kendai arpo day nakata daw katon ke difference angto agabade ke department yaga panbat yaki kendo siap kato Jakarta nakaleng jungi ngimpat don keno ban perkat kerpang Jakarta department Andre minsa yesom perkat akbade bat kejingkren Pak Gabriel Walang MDC Nanong Stone sepang kit uai jumut sepang kitret boy kit kadai kakam kaban ai ki NOC lane kini kita Andre hakini kibun ki NOC bangi ai saki company ki bahe Andre niyo tang ya kato kabai ai ya ka NOC Andre ban ai kam ai jam ngim dadon kano kata kalenti bangim tungkam tungjam itu Andre nang ni sesmat ngin sa persang ban yakren bat HAC bandon kano kajing yakren suaban ai kano ka NOC bat ban don da karul ba lakun no abang ai NOC kemut ngindon ka kendon ba yakipun kun samla jongir kidai ban yo hakitu ki company hakabayade tax on entry of goods kineru kadai gawai kalat kalanti habaki wan ki kali ki banabar lane kino ki tiar kitar ki bawan nabar ringin juyo kano ka tax yakineru nginsa berkat dakano kalanti bangin yo ya ka revenue hakabede batki market hakabede batka market kabawan nabar kineru ngidon kam bandon kano ka kendon kibawan di hakayo kahat kabade jong council ngidai banyo ya ka revenue hakabade bat kasiar kabade 4% bayo naka Meghalaya Environment Protection Restoration Fund kane hadu mentahi nakalen ka council ngindon kano ka jingyo Andre kadai hi ka benta ba kasiar kabayo ban pen developing yakito ki jaka ki bala penjulor haba lati dia ki duyong ki kadon hok yang ngiru bandon kano ka jingkren pat ka sorkar banginyo lem ya kasiar nakaneru hakabade batka fishery hoy ka fishery ru kadai kawai ka department kapadon kami tinggi nagaleng ka konsil benta milabu ya ka budget ban pelut ya hakane ka fishery ban penmi kumno bangin yo ban di yaki doka sayo sahat ban yo ya ka revenue kaba yarap ban yarap namta kadis konsil akaba plakren sapang ke yukshan ru ndre kaneru nila dem yakren hakapor bala dep ru bangi don kami tingin sampai yakine barokoy hakabede bakti yukshan kumpang alakren haka balakren dau ba arbin do MDC napo melim hakabede bakti jaka ni institut banjale yakini ki exam paper kumkine rungi don kami ban penmi ya kano ka institut kabayade batka jing ai jing kai yaki kena dungi ban lej aper yakino exam ibadai haka
department ba per ndreya kane rungin sa berkat da kano kan lat kelenti bangin ya don daka komiti lane kino ibangila ban yarap ya kena ban ay ya kejingkai agabede bat kejingkren jongi Balaji Rani MDC nanongpo Japang ka Forest Department wajingmut ba kaneka Forest Department rukadei kawe ka benta ban penik ya ka Marian tinga nagaleng jongaru ngadei hok ngadei nasiodei bakane kadon kam nagabenta jongi ngatia kaneru insa persiang ban perkat ban penhe hakaba ngibu ya kamang tingka lada ngidon kalat kalenti ka polisi trekam jong kani ke isi ke bamenta ni sutu kumbala penpau dan member badan duram na po mokhar ba senam baladap ngilahapan mat ke jing ke bakrau ber sistem hadin ba ngilayo galawan kani ke jingja pandemik bakal ketalut ya ka yo ka kuat ka ketalut ya ka tre ka keta la ketalut ya baru kiliang bakaniru kala keta ya ka yo ka kuat jong ka council bangi sutu ba ka jigyo kala hiar halus nam baladap tenre wala kataru nibu ya ka challenge hakmat ba kum kani ka isi ngin persyang bahawa nusnam bamenta wala dangi wara ya kani ka budget hisutu habangi ong ka budget kamut kamang tingka kaba ngimang mo ngimtip langin yo ning yo bisa rei ngi persyang iban mang kani ka polisi jong ka estate committee na kabenta ka jingbet jingbiang jong ka council hi borok kowe halo ka jing kren ka jong i leader jong ka liang yate hak bayade bat ka jing suki jong ka jing trekam jong kinong tre ki jong i apo ka council dak paburong hi nadu ba ngar na shimti kumu siam bat nadu ba install lagi ni isi ke batmai mla banlen bakadon bah ka kom trekam kaba suki hakani ka council ke jung ya kata ngaru ngamenjur namar ba kibun kikam ki sakut kibun kikam kumbala ya keren menin kibangila ya keren pasau benai lah nuru benai ri kisakut haju udon ki file kiba suki kiba diban pendep tang stayo kisimpor si benai ar benai te nakaliang jongka ising la simkia ba lo gani benta bat ngindang ya simkia susu nabar ba pisutu i habaka sistem kalaya de posnem gutu ban penbej hai por balakot kamlong kebesuk makan simpur kadang-kadang ngidon kam ka jing tenru ngidon kam ka jing ya keren ka ba nakapor sakapor kenang ba nginyo ban streamline no ya ka jing trekam hane for council bagaladon ru ka jing perkhat nakaliang juga isi bangin reorganize no ya ki department reorganize ki department nama kidon ki department dek si ki bom dadan kam hiru teng ki staff ki jungi kinong tre ki jungi ki susong klam kam bat ki don ru kinong tre nah keren hani haka house bani teplang barokhat ki don kinong tre ki bam juan tre ki basyusyem tangga tulang ka council ka jungi ka don lada kam duna ya ka pras pangut kinong tre henry ki batre ki itang itu giju si giju
Ngiladon hang ni si senam tam asnam idon ginong trei gi bangam pat itu adu menta. Idon gi ofisa gi bangam ji tengah khamat. Habang ayat segi kamera ayat kabasukang tala bai kamera. Dia tak ada nak kalian ke isi ngalah keren saya ba ngin sa sim kiai kani ba kitu gi officer ki bam juan trei ni hap ban le de ke batang. Ni keren ni ka forest department. Inong trei po forest kita lagi spas bangun. Hari gi klau jungi ki nek kum ju bat kinang duna sinang duna. Ngalalek hak Islam arja khatsau arja khatlaj po akiabari hak tu por ngai isi pawa dakla ngamtip menta dan dan kan beginong tre gi jungi dang dan gi diem pat kinang ja ini kalau ke ke ba bo ke ba pen kendit yang ngilu ke isi dan tak ada ngaso ba niladai kapore ke ban streamline ya ke rukom trekam hang ni apa council ke jungi apa dia ibat ka jingkhapnya kumla penpau dai khot badan buram na po melim ya ke jing khapnya ke surok na umsepi sa melim mo balik seorang ta baila ai jimut ba ke jingkhapnya ka dai na ka dau jong ka yodu mo amar ba ka don tanggawi ka yo kebahe apa kari kasih. Hakini ki benai COVID mencam senam. Kalau don kejeng perkhat nak kalian juga isi dekat IEM jongka market dekat bujung usia melim nilai lepek ya kau kecaka hantai apa moro. Ba ni perkhat ni ombala kumdu bandon sanui pat kayo. Kaban long atpar pat kayo tu. Dan rei kalami kecing persyak naki buram naki rang bak senong jongka maulai yang bamlong pelong yo ni cepo mau dan rei wat lak taru ngimpat sange ya kini kerupa perkhat ngila ya keren begini kirang bak yang bangindang snai ya ke plan ngila IT HIM in charge ke market bain wa ikilat kilenti hak nu kerukom bangin pelong kam ya kini kecing kata kadi gawe kepa inang perkhan kumdu banang pliyo syu but nakaliang jongka market department ngila ai permission ru ya gawe kayo kabahap apo ka ilaka marbi mo yung ilaka marbi mo how marbisu sodar marbi ban pliyo gawe kayo kabathamai hakiti kitai marbi de kani shen supplement tharai men tau benai ne benai banwan indai penbej but in yo ban pleno ikani kayo ke batmai ja be dei pat ka additional judge kumbalamang hakani ka mang teka bamta but anut ki magistrate kadau kolong ba kumbangala kren bangi kwa banang penklaim chu ya di district court itu na takadau nilabu provision mentau senam bangin create sa armut di magistrate but way additional that kanang bangin yo ban pleno ya ka court apo nongsten ya ka court apo mau kawan but ya ka court apo nongbo dah bedai pat ka jingkren na kaliang jongi ba PNCM kendiat bedai ba area ba DG ba ko tatar ya kani hing kumbangi lamang kumtu dan reka syong ha ka jingkren sa dan pisah nak kalian cumi ngimkuah iban bat ya ka hop ke bagi nong trei ki cumi di banyo pada ke area cumi member cumi bat ka bedai pat ka jingkren nak kalian cumi bak bajok ka bedai ba ketuka jingmi ko kubur menersi bedai ba ka label license nga syukwa ban ong ba nak kalian ke isi nadu mention sedam ngiladep tip ba state government kala de pas hapo ka yin dorbar ya ka Meghalaya identification registration safety and security of migrants worker tena takadaw na tharai ti mau ka snem ko bladep
Ilawan ra ya ka amendment haka hasil autonomous regulation trading by non-tribal ba kandon ka clearance labor clearance certificate kabamut babaro tinong tre bar ibawan bar jela wal ada kidai ban apply ya kani ka labor license kapan ai de state government ru kinha pan yo ya ka labor clearance certificate nan bat ngalai keren ru bat deputy chief minister hakapor pakipas ke kini ka ngong ba di ban buru haka close ka jopi ba nunu bar jela nong tre bar jela lada umut ban apply ya ka labor license na ka state government unha pan yo ya ka labor clearance certificate nang ni na po council te kita kilong ndiat kijing pensai na kaliang keconga angai ala kobarop ya baro ki jingkren jopi ki member gubernur na soban ai kublai siajan mu ya ki jing ai jumut ki jopi ba ngi kerman ba na kaliang ke isi ngin sa persyang bande ya ka badan kam kublai sibut